Parish, a few mais, da o filme a parte de CEO, Lisa, my camera, filme lá o filme a parte de Tuya, e a uma torre to a CEO, in Melbourne, a few my Father Chris and members of the community, welcome and thank you for being here, because you are officially in charge of the parish here in this cycle, the diocese. Welcome and thank you for bringing everybody here. Eu me lembro foi uma diácono, trabalho, vai malima, o padre Paulino, ele era o aqui na cama. Eu mais ia para Deacon Kevin, o diácono foi uma coaína, mas Malcolm, o de Cafau e St. Mary's. Welcome, brothers out there. If you really and see the take that your sani, the kanisa, the umaruma mene. The paio mutanga wenga, Saint Christopher, Saint Joseph. Yeah. The law man las la wa fio man tai phone man to la.
Malpaia o nei tanga wenga le nei pai ngol tovine pa tulou o tau sama fai ngama mamalu mapaia ia nunu fatini o tau sala le si le fanga le tua ai fatai le nei asu a fio mai foi pa ia o Samoa sine nei pa ia o Samoa mai Melbourne o fionga te apono paselio mai Meleta, la o fionga sista Gabriela. E fa mai a parte del Paulino o e sista Gabriela. O le fiamia o e le le nuo le tua mai maua tele se io e maua iti. Au fai ngā ruenga ngā rurua le tua e so si whanta whai tauranga a fio mai maliu mai su mai. Ia. Pāpea foi le ai mo pātele Paulino, fai mālo, mei se tua whawhine. Ia. Welcome le sauninga, o le nei sauninga, o le misai whaftai le tua, whaftai e matanga ruenga, Paftai e Paulino, i le atua, i le tauanga lei ma le anga lofa, i le pātele le, ai whaatino tupuranga au talabo, ale matanga ruenga. Ia, o nei e le ia se upo al nei tauranga pa ia o le whaftai le pa ia lo ma lasi matanga ruenga, tau titi whaitama lau tau alofi, lima i le anga lei a pātele. Ia e whaftai fui pātele le tua, ko ia wahaia le tua, i le mio whatas, le whionga te akono, ma le whatua, ma le mamalu o matanga wenga. So se aso au ke vidi mai ai, e kumu al whalo pake, ko inga malo makua, o le whaftai la le tauranga ngeti, ko iaku, wao ku soonga ko inga malo makua, o lo whale ngau ke neki ai kama ia lela ua bengo fie ko ima maloma ia alala mai lalu le pa ia male man e amata ka ko saudinga nia fia i moni mal e pio mai asista Gabriela ma fara ti e na lue fatasi Mila ma Paulino so ela ia ma le fio mai aparte ta sala so oila ia pe ko kasi au mana ia sista filma te mua na o whatulo le fio Yesu luna fio ampa ia whatulo le fio la los taulanga whatulo fo i le fio tupu mai e o Samoa ai tainani le lavaloa o le nuu whatua tua o le tua kua whanga poto tātou te mori mawina to e sauninga o le fio ngā pātele Paulino. O lo tula ia tu ma lo fa lo tele o te fia fa leoni sa fia finga na o lo fa mai elo na uso o staulanga pa tele te e sia tu lau me sa moa e mori mawai le taini sa ma to so tau au vai malanga na fionga upu tau ma vai ala o fionga pa tele Paulino la o fionga pa tele Paulino le ma faina ngalo le tatou mafutanga au tatou malue fatasi ai awasi o tatou matanga luenga Samoa o te iloa le leilo lo alofa fai uso ma lo fai te tua kafine o lo momoli pea misi Samoa oe leo si taulanga le tua fai male filosofia ato masi akuino e ui o le alofa sili atu le whasainisi ma le whautauta. Ai o le whautauta i whaalangolango i le alofa. Ma o le mea lea,
ufusia umairi tuti le alofa. Patele Paulino, en whaiolo o whamatala ina lo soifua wha austaulanga. Wa atu atua ia te oe vi tuti umanei, o le au whasua atu. Vi tuti o le anga alofa, charity. E le whatua o ia lo alofa, e te alofa i so stamata. E te anga lelei, e te loto fisosoani so stamata. E suru whai atu ia te oe. E tali lava ile i oe tangata uma. You are a man for all seasons. E te anga malu. E sa oele saunoanga pātele mo sese. Ile maliwa toi ina lotua a. The most gentle priest of all gentle priests. E te loto mawalalo. Pātele. E le ai lava se isi fai te awe maua oe le vituti lea. Ai mai te le au. Le wali ia sa fai umatua i. E te ngau ia, temperance. E tele na bebesi tangata. Ai e te whātu atoa mea uma. O le tau nga whau o le modesty. E tau whātau wa aina o e tangata. Ai e te talia ina. Ona e te manao ia fia tangata uma. O le whapalpale. E te tau fiofile i umaya. Ina ia aua nei tupu se bebesi. E te le lau tō whā. E whe tutuna i ei mea uma. E a luka le matai whāle. O oia se tangata e lawa le onusai. E te toa file e mu. E te le losi vale pe fiti vale. Tranquility. E te anga maalia i taimi o suanga. Spau. Wa poka maalia ia o lea lava mātou te manatua. Pe a tātou whaatasitasi ni tanga nuenga. A lua wheloa i masi o uso pātele muri au. Na lua tau whai poka maalia ai lea. Na whamatala e pātele le lele mai o le helikopta. Ai whai mai lo matua sa fotu. O ka o ka se mani lele. A le poto i o si mea. Sa wafa tai le leo na vai. O ka ia pātele sa whai. O le finangalo le whee. Ai le o le finangalo le tua o tia tangata. Ia ai la finangalo le whee le waru o tia li lea. A malanga mai si whai whee au mai Samoa. O na alanga leo whiwhine o na tanga nuenga. Pe a māngai e se la au man whai whee au. E pa u mai langa i fua au lito an mua. Ai wasuia fo i le ngana maari e pātele. O lea langa na pape aina whiala whai a onga le au sa. Sa silion whawhita au i lau fionga. Pātele Paulino. O lau filosofia lea o te awa o mai ai o le sensory soul. E pei ona e ngana ai whapea. E te songitia a mionga tangata. Instead of saying, e te iloa mamana malama i a mionga tangata. Ua whaatamau a ina oe, le atamai mani tō whawha le atua. O lo tofi o staulanga, e tū mātila ma mawalunga. Amu ia oe ua wala aulo matai, a oe ngalue pea. O lea ua e tau nuu, i lo tau nuu malelei. O hafo ini o matu te se, ma whale tonu, le tato mafutanga. Ia anu ia ma abatu matu whale tonu. Ai mai sei whale tonu tapo sale ne. Paftai mo fotuanga ma o malelei. O lea ua whaamalusi ai au, po matu tangata, a wale atua malana manuena. Whamaisi le anganga o le atua e lau fionga pātele mo sese. Lau fionga si salasela e se MSM. Mo a inga uma. Ai mai se wo mai e pele ia pātele. Ia manuia lau malanga. Whaftai lo o tōwanga lei i le fionga pātele. I te nore grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him.
Vela malanga pātele. So for my mama. Ambuye woti ileri. Awa marolo ila to mai ala to ngaveng. Mai muri fo ila to ngaveng leia la to. Blessed are those who die in the Lord, for they rest in the Lord. Their good deeds follow them. Te yola ustaulanga, te fo le senga tia kono, a fiole. Ia mo lunga la whenga wenga ngā lua le tua, e ngā taulangi mo tō whalitua e sos whai taulanga. A pe fo ile a whio mai o pa io ainga na lua. Man mawe wharupe o na tūlanga, tū taulangi te tele, ia o whale kale sia, a pe fo i pa ia whale hatunu. Talo whai, o tati uma o mtangi tonga ina, tātou wholanga, ina upa ule ua, no tu whawawau ma le whanau noa, ungo pa iwa ainga na lua, e lau whionga pāntele Mosese, whape fo ila whionga tamai taisai ala sela ma, e o le pa au mai ma le mwhau whātasi mai, e whape fo i tau ainga o uso ma tu whawhine le ngā wenga le a whionga a pātele Paulino, ia man maawe whaalupe o paanga o mai masani o le awhionga ia patele Paulino tui Kolio ina o whaia le lupe ma le fuifui e ala i le wala upa ia le tua i le uso nei le ngā luenga o patele Paulino ia e tele lava o na tauainga e le ngā luenga e tele fo i o na tu whawhine ma o na uso a le ngā luenga ai ai lava i lato e vāpara lata pēr le mafutanga pātele wina leo li tino ia o lunga lava o tālusanga ma isi vāenga o penga whailangi e masani o na whenga iai pe fisota e mana whionga pātele sa o musumusu i le whionga ia pātele Mosese anei e malia lona whinanganga tele alofi tautare le aso le uso ai e leisi o mātou uso ngā ruenga le afufua mainga ma le whawhailelei no tofinga e le leo i e marusi lono loto e talanoa i le aso le lea ua le tele o isi mau meo le vāenga leo so i whanga o ono pātele e le i whaafunga i ele to tele o le maawe whaalupe o lo sao nei e amata mai lava i le aonga kolisio sa nele mua mua alwa tuai le whaatoanga i mua mua ma le whaletau susu Alwane ai loa li telo sia i momoa, saua ia i tutuina, alwatu li seminario i Amerika. Toi fo i Samoa. O le winga lea e, pa noi atuai pa i o tatu mafutanga, ia ona o le ngafutalu i maina sa manto tala le whamtalaina wili ili o ne vaenga tāua e tok te whaafunga iai, sa au fia i fo i la fionga pāntele Mosese le amtanga o whaafaleleina mai, sa lo le fia mai fo i tā kono ia paserio. Sa mato am tamia foi a fia i mana fionga pātele Paulino o te walau atu i lau tō whānu tua i a tuipea a siau Antonio tuipea se e mariu mea lumai i se whai a kuasi kala leo kako mafutanga ma leo so va lata na masani ai i a maise o le tato au ngā onga na vaitau mo seminario i Amerika ia ua maea ona pai o whanua tūlanga o whaleanga nuu o le whioma e Patele Tasala. Father Pale Tasala has just did the traditional lament for Father Paulino. He's a chief. Anyone that is made a priest in Samoa, he sits a bit higher than the level of the Samoan or the traditional chief. So this guy is a chief. Myself and
Patele Paltasala. We were at the Mount Angel Seminary with Father Paulino. So excuse for I will do my Molimau in Samoan. Lo'ing na Antonio Tuipera. Fitu tasi, tausangat siva fitu tasi na uiloa I Paulino. O te aluatu o te tiriwa susu ni mamoe le whatoanga. O le whale kau susu Paulino. O te minga uiloa I Paulino. O lo I kiking for mai pa ke le limi sa pule ngai le aonga. Momo, ole. Nali mewa isa wai ki riwa susu ke la kiki. Isa ungi ke anu mai ke aonga Paulino. Te minga o malue mo ai yuka I whakoanga susu. Le papovi, kai milanga. Fatulou langa ola mori mau. Ile livu ka ko peng va fenga fatu le titi o Paulino. Langa le mo ka ko kalongoa ko mana ye va kai ko pa kele oh yes man. But how did he come about becoming a priest? Na me ka kilo ye. Dele fa maru. Oh, mo loi Paulino. Kar ko kar fa wa makang fe kamai kuri mai poki kon skokia mai amata tau susu wala ngai tau tal fitu wa ngai oi ma ko ngi yo kiri ba susu o tangata fo ye fa maulua le mata susu te tauai e le so kam isis o lima o kamai e fe amaya le povi ala e wa kwa e ba ye ma ni pa long kole le folonga e le masingi o le mata susu o le po le tawino le susu le kele la ko ima le nga faisinga malolonga nga olo leo e vai pa po faile that's his life yo la nga Paulino le isawi se me kele lava o ke kiriva susu e ka susu pa ki nga loma lo lea po wanu il vangelo ave bo la ko alkolisi sangue ke la ko wal se Paulino o ila le pa po Paulino ke le lo muri yang nga o maku kala moa fa mai ia walu su kamami su kinga ke rie ke sa ngalo nga so swami kili ola mai ka ia le sia di le ke le lo ko la longa ia por kala nga Paulino fia fai man ke wa Paulino wa makang fe wa imale au ai no le katinale ya mangkuor pa povi uma ngalwenga ngai lo umor pa ingan kakina e ia lal au ai no katinale fa foi umame al pa povi e lalo e va ai felela ya to va felela vai sa ye sios ya so le makami ngo kimi ma ko ye po ia mo baile ya Paulino il criminal wa ki ya ku lori fo ie e o e mai le ofinga wenga au kan pa povi ya sa ma kio ai kai ma ki maka ki fa sa fa school no o ya fe lo ma uso ya so ki a ko ya kamai ya na ma o ele weekend algo solo Paulino ma na sisi kamai ki iva mai o fa ka pulu isang ni le soifuanga sa ya fa ka mai pulu fa ile inga o le o langa le ngo fa mo ko kilo le kamingi e fe e lo wana inga ko mo isi ko o bo ia ia o le o langa ngasa o maka mo ai kwa isi aso ki mai Paulino ka ngale ka kinga e amai le ko inga sefo le ale te fea ko e pau mal ko le o inga o ke lo la so ifu mai ngai sa o ngai nga wenga ngai misiona o le tausinga o le rikatinali fa foi le sa a makalo ia lo ko ngimo pili mai pa kele ngasi le fia le kele ya asa ia e ba tu o le wainga te filo vai se ia mika sala ia matamata isa ia uma le wainga a maka o wainga vo au siva ia e mo nga mo ko fe mo fo ia pa te ngale wainga le ia ona o ba ile ya Paulino
wa makanga se il foi uri leskan ia mo wale wa mako vai mako mailo ngo sikia wa sikia u ke ngalue le mule o ili kuila ya o ingala na maya ai fa mailo mar ko i mai ngala na sau i ki fala kala ka mai il kawaki nga enol fa ko ai mil keminga sa isi ka mai fale apa nga fai mo foi ko inga ya mal fa kala la mo foi no nga le ma fa nga la le ka kale ye ni Paulino e isi menga malanga ye ko inga Paulino o le wala mai ta funa yan kai i fa ko ai nga kai e a fo ye le fa ka ka ni wa e mawal ka la kala ka le wala le min lo le fa la va ngin mala mali al wa kula ka vale Paulino mo ka kina o le milo le pi o ma e milo mai le ka vale le si vai mang tu fo yo le ko inga le Paulino e le fa ka nga ava ku le attention po e le pi o ka ko ma no le ai Paulino ya oe e makua ko kiki a oso mai fa marka fa penale o vingo le ia le bela nga fai o le vingo la okala ko fa longo ale o kwa li mai le ki po yes ko inga ai fa makala e Paulino ai soi ko o mai ko ke mo fei le loto e sa me kala mo e ko e fa ma Paulino pe o se model o mele ko ki Samoan ia da o sa o le o menga e Paulino o ko i e se fo le va ia ko inga le vale ma ko inga le o ka kinga le pio o langa ia fa ia o nga le nga pa o nga fa i un me o mai fa lo longo le musunga e ke fiue e puluki se me fa le fa la ko ka kinga ni e mo fumo forte fa lo longo fa lo ke a ele ko fa kali ma se kali ngai lo le e fi ko inga al kala le e mari lo malama ke o fa pero o Paulino pi fa so o mai ka wi ko sole se te pum ye lo fa so fa pe ha o e te u ya ta isi ka ya na ka le o pa o la nga luenga va ai fuala au musinyo o Paulino e malei fua e musinyo le failanga official ka o le ngala po ka penga le ki ba ai la malava mo signolo a fai o ngeye o ai mo signolo o sefo e usu sa o ale ale cafe de kabali na mala ko le ale cafe ka penga ka bali Paulino ka penga mai fafo le pusa yele ko o ba do ko ina ka penga me la ba o fafo yo u le ya sefo ai ko a ko wa kama ko le ni ya sefo o me ye ko le ni la wori ina ia masangi me wa se yo ia la sawina a su e se me o misi sko inga si ele fo ele di molko yo a mako yo pola kile yo ngai ko finga vo lele e la mai ai su ko inga ele fiko e mo kwale lo a ko inga e a inga ik a o makala la ye ko inga leo o le ala te fea na ka penga inga le ori ia inga ia mau ki ngoa o le olanga leo Paulino mo sawa mo sawa le Amerika o kiao ai ke logo fa mai ko inga sa ungi kiao seminario signolo le anga me le fai sa ungi kiao seminario o ke le logo ia le plan mo signolo o le a fa u fale le tofiti a kono fa ko ya yo o a ule isi mua finga walole mane o ke ruakula o ia Paulino e makua sangelivi lako mua sangelivi so lo Paulino mafada viane e tuale lai kuila tau sanga ngā Paulino o luala ua ma viane e tuale i lili so o koe lolea ma vikari amu palkasa ia ke muri e tuai lea ia a whai aku o pe akua o Paulino mea mua
o le pinge aulo i le mea ka o le ka ngulu o le seminari. Se ke vai o ke le i lola o le waku i kukuila. E mlori, au fio ai kia. O la kukuila o vai mea o kangaka lapo. Ia whakai whalonga le ka ngulu ngaka lapo peaka. O le uisole. O le mofo o le sa whai o le ka oko po le a kusa. So sikai. Pe o le afi o le fuso o le le ba kau kia te sila iai i le alofangia o Paulino malona loto le lei te tongi ai le lo matua o se uo le seminario ma su e oti e lo matua pe iai se mea lava fai mafo iai le ngasi le o le kangulu ia paki o ia Paulino kongi alo makua fai le kauhono o vaenga nge masangi na pe i voi lele o le kangaka le ke fasifasia Paulino o le maru o le kangaka le o pake le vikari o le mo ya Paulino le ngala o koko e le o ringi koma e ma ke fa alo a ye o vikari o le ua ngea e o la le ka ngulu o sika a ma ko ngofo e tau ona ye se kaimi pa ma ko langa ye au ngengu fa ke vikali ngwa le kawele am kwa po ni ke vai o ye man po o ya po o e fa ke o ke ya lu ma lu ka o ku a po lo ma ko se ku lo pauli ke ya nya lu la ya lu le aka e vikali ala ya sole fa malia ku ama ko le ai na Samoan ma ka fa wa ba ke le por casa la ma ko mo sin nga wa si ai nga a makubo e ele pot e ave Paulino fa moe wai le foi moe so io la wa ma ke moe mo city room si ana e ma foi na moe pe an foi Paulino e ave la pe la wa ave mo me pi ma kala mo pi le mo ia me an ka po pe la ave non ka mo sa o le ar mo il popolo le ai o ya se io o la vai na pale Paulino o se tangata na finau o le mele mo ilon na o mai ile il toinga le katinale o le to anga lotto e fokwa wa le me fole le office of the hour simnan Paulino e lo simnani o nga masang ye la ngai la mele fai mo ko inga kai uma ya ai ki wa ke ofo o la to moal manatu ile bala wina o tabi the call of David from the house of Jesse lang fanga ai la Samuel la mai lu mal fanga fu mai e si o e ya ala ko ya ko mai ki le oile lai va ai le la fuma mai Samuel au mai ele mafaya o na bangaia le la mai ki ro mai akwa e ki ulo ku ko mai ki ngam u ku ba fa ma mo fo mai Samuel fo mai le tu fa ulai ona ma de ma pung mo le o la no ko bi ka susu ia oi ha oi nga fa nga ilu ki sau che ke nga lu se pa po vi e sau o le upule nga lu ye man to e katinale mai a Paulino o le loto le lei au doble mo le loto Paulino tele o ko ke le awar fin o le loto le lei wa ku sa pe se pe o le kalaoso o me o mai le faso soso e ma wa uma la me o so mai le loto le lei ai a ke lo le lei ai ngo khava ma futa ai o se tangata ina loto le ya ki wala vale la e ai te tantono ma wa family skoi o mori ma uma o faia wo to tapu nia mata o pogi palisi te akono fai au o uma lava na mafuta e a Paulino wo tato tapu nia mata o pogi ai talo Paulino ma le lu e Paulino talo sia ua o whaapulaina o tō mata. Ia manuia lau whainga malanga pa tele, ia manuia le tāna.
ngō no whatulo le whio whalilo lo tātua li whaola i tāpuna kulo. Le whio lo toa whionga ia pātele, too many pātele to name. Ai mai sei lawa whionga pātele mo sese, tai le tātua taulanga pa ia. Ma leu sopele ia pātele Paulino. So a whionga I tia kona mo au tātua whanatua. Sorry Kevin, you don't have a whanatua. Au whainga luenga tutofia le atua I so spatpe taulanga. Sa mo poto le nei man. A inga wo mai masan. Ai meise le inga pele a pātele Paulino. His sister Emiletta Strickland, who is present with us. His family all over the world. His family that he spoke very fondly. My name is Amo, and out of love for this man, this priest, this mentor, his father to me, I've been surviving on 3 to 4 hours sleep every day since he passed to help prepare for his big send-off tomorrow. And no offense, Pakele Paulino, I can't wait till you're gone. When I received news that Father Paulino had passed away in the early hours of Friday morning, the 4th of February, for a couple of minutes I sat there on my bed, completely blank. Then when it dawned on me that he had passed, I sobbed like a little kid. Or like someone who had lost a parent. I received a few calls, I made a few calls, got myself ready, and headed to the church to pray. I thought I was okay. But as soon as I genuflected before our Lord again, I sobbed like a little kid. The Monday of that week was the last time I saw him, at a funeral of the former Tongan chaplain. His first words to me when he saw me that day was, "Oi amo, malo, lele wa esa." His last words that day, while shaking my hand, was "Ia fa," while surrounded by all these Tongan ladies saying hello to him. Only a week before that, I stayed here with Father Paulino in his house. After plans to go to Melbourne for the end of my seminary holidays failed, I decided it was best to visit in Mafuka with Father Paulino for my last week, as I had previously done the previous holidays. Little did I know that our chats at the dinner table that went on for 2 to 3 hours every night would be the last time he imparted his wisdom, his priestly heart, and his priestly ministry stories to me. While recalling your funny stories, Father, your dreams and your answers to my questions, a question that came to mind throughout this whole week and has been getting louder and louder every time I think about answering it. And every time I think about answering it, I can't help but tear up. Why? It's because it was what this man yearned for. The question, Ole Fisili, Samoa, Bo'oafea ea, Samoa, o when? I answered this question in 2 ways. I'll start with the first. Samoa Bo'oafea o le angalo ai le nei tama, le nei whaiwhao. Father's always been a big supporter of me, even when I wasn't a big supporter of him. In my first year of seminary, on one of my first breaks, I chatted to him after Mass outside at Miller and organised a dinner, just the 2 of us. I said I would pick him up. When I got there, he said, "Leave your car outside, drive mine." He was pretty mimika about his new car. I think it was only 2 months old at that time. So we went.
I said, "Where are we going, Pakele?" He said, "Ka hoi le whale engale, ke ele whungo oki a Leppington." So the funeral, past the cemetery in Leppington. So I drive. We pass the cemetery. "Are we there yet, Father?" "Leai." We pass Narellan. "Are we there yet, Father?" "Leai." We're now nearing Camden. "Are we there yet, Father?" "Pia wokia." "What's the name of the restaurant, Father?" He didn't know. The only reason why he wanted to find that restaurant was because of the good steak. We spent an hour driving around looking. He was so sure it was on this road, and then that road, and then this road, and then that road. As we were driving back, and he kept saying steak was great there, so that's why we persisted. And he really wanted to take me there because he said, it was $60 per steak. I was like, "Oh, Father, that's a bit too much." But he wanted to go there. When we finally gave up the search, as we were driving back, we found it. It was Gregory Hills Hotel. After our long chat, after dinner, Pakele gave me $500. I kept refusing it. I was only in my first year and I was still used to us giving money to Pakele. But he said, "Amo, o le ngā ruenga lea whaiwhi au e whai I o tō sen ngā dio. O le ngā ruenga alofa I lau tau mawhainga." Since he was pretty insistent, I accepted it. On my next break though, while I was at home with my parents, my mum asked me, "Oi, kere alu ya Pakele?" My response, "No, Mum, he's going to give me that money again. I don't want to take Pakele's money." So literally for my second year during my break, I would just go to morning mass, say hello to him and then leave. As soon as I see him reach for his pocket, I run. It wasn't until COVID happened and churches were closed during my breaks when I decided to visit Pakele because no other priest could say mass for me. We would have our private masses here, just him and I. This went on about 5 weeks. He would say mass, I would read, and then I'll run down and turn the camera so that the camera can see him. Everyone watching can see him. Again, he insisted he give me money and that I drive his car. E whiu wai ke e kupe a Pakele, ai whai mai ia, amo, o lo unga luenga o lofa lea mo oe, o mea ia sa whai e whaiwhi au mo au, when he was a seminary. And then telling me too, that God willing I become a priest, I do the same. Yep, Pakele, o leo mo e ala, who's going to give me money now? As we sit here today, I look around and the question rings louder. Samoa, ho'oafea ea. All this man spoke to me about was, for 2 to 3 hours, was o ngā kāka Samoa. And the pain, the priestly heart that he had about all the divisions. I won't go there. We all know. But something he said to me was,
Ko wai o le akua iai. Wai o le whaua ro ngā tuenga. Both times that I came, I wasn't supposed to be here. The first time that I spent 5 weeks here with him, I was supposed to be in Tasmania. I was sitting on the plane. And then someone on the plane had COVID. And then we all got coolied home. In my last week with him, which was only about 2 weeks ago, every night he mentioned Moao this, Moao that, all these memories. So to honor him, I called together a lot of the leaders, a lot of the old Moao leaders, to come together just for one more night to farewell the man that started our youth group, the man that yearned for unity, the man that loved us all so much, even if we never visited him, even if we didn't come to Mass. When he saw you, he still smiled. And if you're one of the kids, he'd reach in his pocket. Wow, when I see a kid and he comes up to me, wow, I reach in my pocket, I go, you know, is this a big note, a small note, a coin? Yeah, kau fufua e mea. But Father Paulino, reach in his pocket, wow, mea kongu, yeah. The last time he did that was 2 weeks ago for me. And what came out again was $500. So I kuala le fsili. Samoa po afia e. I won't say any more about that. But Pakele, you spoke every night about my ordination, even though I said no. I've got so many subjects I still need to get through and worry about. Yet he was so worried about what was going to happen on my ordination day. You were supposed to be there. You're gone. And we all move on, knowing that Father loved us all very much. All you Aotearoa that are here, that week that I spent with him was him expressing how much he loved you guys. So just to finish off, while we've got a lot of priests here, we could all just stand up and we'll sing two sacheros. Tu es saceros in eternum secundum ordinem secundum ordinem Melchizedek We're going to have Sister Gabriella's reading. We were going to what? Wakaluma makalu kulubuka ni fifa yokula pa ni yung fifa. Sister Gabriella pa ako si umabong liwa yung o ya prefatka ya aquele fracassada que eu me asiaba a Kolio. Here, thank you for that one. Yeah. Can so ya ka boyfriend me ay na mo. Yeah. Amayaw ko pinangalo man mako fa mo moy mamengele a fiore ko insa. Nah, pwede ka po pa-poisena.
makai kako kaya kuliah kuliah pak mangaru kako se pak mangaru koi pakele kai ni ele fa romoi kai fongo man pa ia man manu kangaduen pa ko nyo se pa maki ako man pa tua pa fare lua ia Saint Joseph ma Saint Christopher para mer ia farfao e carecia farsar kangaduen nei ia filmai ia para Matthew no lapo au ainga ia para Chris agora eu por maui por meu caquira para que ele é uma fora da firma que pensar para que podcast lá uma filme siapa dia dari Paulino. Aku ko elem fa ko esele mo ikemika ko ke fai kakala. Emika ko ke ika ni so kamaka. Emika ko ke pagi ai, emika ko ke palawale ai. Emika ko ke ifale la kam e yo. Kako fa ko le ko fa manalo kako. Avea oi ma usuli ang sakla may kapay. Forgive us our sins and bring us to life everlasting. Amen. Let us pray. Grant, we pray, O Lord, that the soul of Father Paulino, your servant and priest, whom you honored with sacred office while he lived in this world, may exalt forever in the glorious home of heaven, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
Tātou te mō ngai le I le tusi, mua le o ane, na matau koe tolu, whai upu mua ma le lua. Whawhawhonga o le au whai tawina. Whauta I le silisili o le alofa, o fuaina mai I le tamā ia te I tātou. Ina wa tāua I tātou o le whanau o le atua. Ie wa whapea lava. O le mea lea, e le I loa ai I tātou I le lalo langi. A wā na le I loa o ia. Le au pele, o le whanau I tātou o le atua. I nei ana pō. A o le whaalia mai. Nei winga o I tātou a amuli. A ua tātou I loa. Le a whaalia mai o ia. O na fōlinga ai lea o I tātou ia te ia. A wā tātou te I loa tino ai lava o ia. Le upu a lea li. La fama
Jesus said to his disciples, "Do not let your hearts be troubled. You have faith in God. Have faith also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I'm going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am you also may be." "Where am I going? You know the way." Thomas said to him, "Master, we do not know where you are going. How can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. O sama berkawal ini mah dia kau ini diskusi mereka dia pelan. Maka maya misa, dia pakai felek, dia maya makus, dia maya pakai modesi. Oso, jadi orang ada pada felek, dia maya pun misa pada orang ko, dia pada mau foi muito mal. E itu nefia. Kalau orang asas kalau faz ia pakai, ia separa. Como foi e não falou, porque aquilo é o porque lá para ia. Ia mau era uma cara lá para tudo depois, ia mau sal mais. O que não mau comer aí bom, o que New Zealand. Kalau kita loi Melbourne, nak kita loi ay, au di mo nay. Oleh loko kukuila kayo nga po. Iya, o wako hingip sila kape maile. Le, no fagire fole madingip sila pa makuwala iyan. Makodi o sabo. Alaya iyo wa, nakupaw din mo o fal. O bidi maila, o niya si filme, fanyo, niya so kakukon. Refinda dia que apa ini? Oleh yang mana kau yang payah mesti sini mawak, usahkan payah fikirnya mau Kolio was a nobody, he became somebody because leangan leo kuat. Buang apa kelem lang kakosa, all parents, man, check, yes, spouse. Yang agora a pessoa não fugiu mas ela faz nele dua akan menyebabkan sofrer a pessoa kamu faz mal filha the Almighty has done great things for me but I não é copy ele filho kakak aku speak to me for yale. Ele speak ya, I speak ya. Wow, foi ya, pede na mulma vai asia. Como amakar kau susu, alo foi mais é fantástico ele não. Ena kope pak. Alam ke oke kuai. Nang roni male, no, kopi de, oleh pelu kilo ada soto kama, kau foi a ha. Oleh orang la mana, foi a faya me sili moa. O Paulino na, dela mul mafa, mul mawa. Ale le amsi ngefiafi, para mul mawa pakele. Pagkasala, pakil kiki, ele na fuma sista.
Ma po umai nga pawari me la ko ke lockdown ne po la sai o la maka po family service e sao mane o Paulino ma e fai e Paulino pensa que na paia bibi ilo uruto you know he always said that pawara malo me so Samoan o po sa vai sa New Zealand o le vidi funga le vai ora kamata eles kamata e vidi amato o ma bota foi vidi mai eu o mamau mai e ale ko o il telefone na sista che mi è la ale e vidi un fa figli ma ai vidi guarda maka mo male falkuo salu ni kana luenga la yu patele ale foi ina mo ofun fa o ele kewa ya ale foi mo mi my sister pa mare o fo sister que foi pa o fo kushi o fo because of our kids, for 7 years of the South Samoan, Sydney, Melbourne, where they say I Samoan Melbourne, or Samoa, Auckland, Melbourne. Umarifomo, for South, yeah. One night they are spelled Peru, we have Samoa. They don't, it's all lele mulimamo, amo. E kake firmo e kala mo ya pa mai pa que le fa mo vai go mai ma te va ko sa isa pa ma no le vai mai tingu vai le fa mai le no fa un caffè fa la vale a feda misa le vai le Parish the best vai agora ela que imo nge ya lo sa ora la para pa kulo aplicada man vai fa ele alo sa pa ele ama ua suanga ia faluso e como tu sai sama imo sa vai e foi mesmo ma o ma como ao de que o ma foi o vai a maila o qualquer uma mochila para eu palmar mais eu leio o meu por que há em uma o cara meu amado o que se vê na missa ele não é mal e mais mal tem um momento but on the strength of that you know, que é o manu aí te mala. O Paulino nga. O reale le anga ka nge fale anga porque a como man far como. E que desse da filha le que a. A só foi ia além vida. E cara mo mai. Anga le ai le vaca. Não vai ser papel no se aquele. Olhe, que o meu ele foi papel no se não. Olha, ele é moranga. Eu não faço cai para ele. E a filma foi para ele que a sala ia só sai não, como sai não. A sala ia assim eu mais nem. E troca na ia para ele, mas por camata lá, e fie é mais maco. Ele que não fala no qual é para ele que a sala e cala moa kala mo mai fo I a fele ki mai ke no ro mo fele ki ma me yo so fo mo fele ki I ale le wa ke da Paulino ele ke le ukulele you know that he appreciate for I okay o le se to mo wa nga mai ia nge o kangalo ma mo ko ina fumo pa pele a o ki kilo na pe yo re buona se me aia
Ia e sa o sista. O finga ngalo me ai umanga le wong. O le fee ia. Le aru. Mai oka lo ngaki. Kusa lei o i mila ma i le anga lei o kanga. Ka ke fio e whale anga kuai. Kaya ka ukamui whawawha. E o le oke o anga ia oe. Mai yui o anga. Ai a fi me le no fo anga so se mea ke mga e whai aka. O sorry. You know, ese a pake. Lenga mo e mori mau. Maka ke fi wai whai. E kele a uku i manu a ikai. A iti ma. Ia le sa o le futmuri mau siaba nia fia fi. That's pake le spak. Ia le o kele a. Pake wala mai o ki o lo wani. Ai kamo ngai kikino langa calendar 2 weeks prior to passing. Ele kawanga aru i mea ngāua. Le maliu o lenga o le chaplain, o le unveiling, o le whaalongo kwa ni la paai anua. You know. But that's him, o Paulino. O saua ngalola urongi o le spaki o ia makoi Aotearoa. Ia, o ngalo whakau e whunga le saua i rongi, e saua walu ki kuku le vao. O le Vodafone, ma le yes, o ke anua le Optus e le o la Paulino, o le yes man. E ala yes e la o ke phone. O ngā au ki kilo nei i blueprint o le Optus. Whatever you ask of us, our answer is always yes. You know, o Paulino na, it's always yes. Ako se furu ka ka request me ka se yes. Ai ka ko ki lo le ola fata. E ka luanga i ngā limangi yes wai para lulu me. You know, but that's Paulino. Au ki kilo mo ngā fifu mo wale koe whaile, e ke furu ki kilo ka le Optus ma whawhawa ia pake. You know, wale loa se no. Le laka o the true story no, sa o kapa na o gaku au, but you need a break. Ka pēma lore aso e la koi oi o ke lani. Ka pēma le poku. Wa seki uma mea uma. Lua aso e la. Kusa koe lua aso e la. Ai video foi mal. Se ka o ke pa ke no le o na ku ma ke o malanga ia pi. O me de no o da pa o las malanga ia nga le no ma la pa ro. O ka ro bi ko o mo fa ka ki fo le plan. Ele era ai vile muso video ko ai suka la ki ko. Ia foi mal. Ia o so foi ai me pa ke o mal. Ai so me a Nancy la o Carolina. Ai vai lá o moa que fo. Sa so. Mami, o me que ai o me amo. O ka na pe fa o pe o le amo mana. E se le ko ka te ya. That's le mo le. O ko di mo e ke fi o ka fi ko ama ko fi. E ma sami o so o kele I pule te mamale a o mai ia fumo sa lo mo o la no kele va I mo ka ngalo o ma ngi o le a o mai le o ma ka ngalo fa pu desi me le ka ngalo mo desi al mai o le a ele pe ma le se ko mo ka ia ele se you know e pu le al pa kele le a o mai le ia a o la maru se veo que a sa ka wala le fela ba a o sa o pe ba o mai se me ko uila ko ni sila o ko ai lo mo fa ba ya so na ka se le ba to ba ai o ko fa ile e ko so ti fifa o que la ko piki a ku fa lo ba ma ke o mai sa no ka me le ki a le no pa ke le so uriva
Kamu fakumu tak balik lalu kuala ya semua yang kuasa kau. Iya, dah make sense fakumu kuasa kau. Depois flash koma, koyado e lalu. Usala que tocou com ele, falei o outro, mal para bater ele, sabe? Pouco ia poder. Aquele que ia estar para maquiar e achar o faz faca. Não cadê o partido? Ele cantou, assumiu o faz faca. Apa apa dia? Ada pakai. Laku des. Malah kualisi lalu mana sahaja. Lepas kalau wasai. Oh, suan kamal ya, oh, sampai kita. Wah, kakek dia famai mah, ki aku saya, oh, dia mungkin nama pakai. Otak balik mah, saya tahu tapi oh, dia ya, orang mamau yang tahu dia ya, oh, pakai siu lagi. Faham, orang tak balik pakai dia, oh, pakai. Oleh, ya, we are looking at more of the poco here by that. They make sense here. But that's packet, there's a kind if I don't allow a sally capella. Why? Or packet Moses, or go pull a packet Paulino. How long it was sunset, say, Famon, why not know who the ele mas me ngala ko pakai kilo kau Leai macam mereka apa ni buat apa? Pero ngali poki ya apa pere, ang mo pere confianza. Kalau ini spoil ele kamu kan? Oke kamu foi embora o dia lá foi fez uma foforeal. Na pula na faz confirm, na por retweet ali uma coisa dan posko. Lá o kamu ayah o que vai mais não sei, eu ensino, vou me alma, left, right, e aí mas ele faz pergunta, pode, mas não foi uma calama, aí ele foi a uma da mãe, daí uma coisa assim, uma liu, mas o pai ele semua assim, oi, kan, depois ele fica no canal, Pets pa kele Paulino. Vivi oleh ke lo ngeli oke la ko nga ya on besele vivi ilo uno so because of besele sama apa ma ke Paulino e fia ke ngapa ie always ia lena ke ngapa ie o ke ngau Yesu ma ke ngapa ola ele o ale o ke Orang macam vivi ele faaleanga ko e popo ye mar faaleanga ko aulikia ma emi ko da ko au wa ka ro ke ora ele o ka lo ma de ka u i neva le ke man ku pa ke casa e sa foi pa ke Felix sorry ma ku si fa pe ele ia ma o pa pe alu ko di mo mo foi lockdown mo ka le ko sa le ipa que moleste da firma que a o kama kami o firma fale ama we essa vale a parte que le si la fia le ama le essa vale mas o sei o nome that's it ele quando ai fare calo in un poco dele la boca que mani ala na uma eu que já mo fai só o mani o final o fe o final foi o pouco já mo mas faz só por plan de ai tá tu lai mo tá tu tá sana para o te We pray for our Holy Father Pope Francis, that he may inspire us all to a more fervent devotion to Christ.
Let us pray to the Lord. We pray for Father Paulino and Father Muniao, that they may receive the happiness of eternal life, promised in their baptism into Christ's church. Let us pray to the Lord. For those who mourn their loss, especially the family of Father Paulino and Father Muniao, that grief may be lightened by the risen Christ and his promise to unite us again in our heavenly home. Let us pray to the Lord. Tato tausia, uso taulama pātere Paulino, pātere Muniao. Ia maua mea la loa la tau lo tutatele, ma le whaama whanawhananga me le ali. O la tātou o le manea i le ali. Tātou talusia tukulanga talavau uma, ia la tau na moana le mala awa le ali, ia i la tau, mo tawhinga le akalesia. A mai se foi tawhinga le tausinga wa inga. La tātou o le manea i le ali. Tu fatasi tawa muna tātou kapsana whala koi tere, e tālo tina pa e a Maria mlan whatua. Se olofa Maria. O tātou lema mahama, o leo keliso, lo tātou wani. Amen. Pray, my friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father.
And we pray, Almighty God, that through these holy mysteries, Father Paulino, your servant and priest, may behold with clarity forever what he faithfully ministered here. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. Truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty, eternal God. For as one alone he accepted death, so that we might all escape from dying. As one man he chose to die, so that in your sight we all might live forever. And so, in company with the choirs of angels, we praise you, and with one joy we proclaim. So that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from this chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenants, which will be poured out and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." A mystery of faith.
we offer you, Lord, the bread of life, the chalice of salvation. Giving thanks that you have helped us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Anthony, our Bishop, and all the clergy. Remember your servant Paulino, whom you have called from this world to yourself. Grant that he who was united with your Son in a death like his may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, with Saint Christopher and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Growing within me, O God, Almighty Father, in the unity of God. Giving thanks that you have helped us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray
that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Anthony, our Bishop, and all the clergy. Remember your servant Paulino, whom you have called from this world to yourself. Grant that he who was united with your Son in a death like his may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, with Saint Christopher and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Growing within me, O Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, hereby we dare to sing.
on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. Ato whawhairoa nei whailongo whiremu. Behold Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy to enter but our sins and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring all of us to life everlasting. Amen.
Thank you. Thank you for your patience. Remember, we postponed the slideshow in the eulogy time, and now I ask for your patience. We're just going to do the slideshow prepared by Father Paulino's best friend, Sister. And then another slideshow by the nieces in Samoa. So thank you for the priest. You can go that way. Oh, yeah. Won't be long. Sister, is it long or short?
Alofa,
Never thought I'd see the day that the Lord called you to be there by His side. Can't remember a day when you weren't around. You were always. No voy a makamaka respect faman dere. Hello, male, mere akarbo isema yoni. Kafe apakelo de pipi isu pulang karbo. Au isi akan pun sama sistem. Kami rumah yang Thank you each and everyone for your patience. I know it's long, but we are blaming to Sister Gabriela with all this things up here. Before the final prayer, this Eucharistic celebration is Paulino saying thank you to this wonderful parish here. 4 churches, but stationed here at St. Christopher. Fafkai lelo faya pakeli. Wafu yung leana ya kawai komol pusalean. Fafkai ma ho amesa mai mama kele se o se tase pito it. Fafkai la ma ya pakeli. Ele stata fai mo fi ko pakeli ma mele le ya le ma sabi au pakeli o stop in here. Ese pakeli stop in la pakeli public. Buat apa ofisi ini? Kalau mau bayi mana oleh if you are going kana ile faro. Aku tak boleh oke makuwa ya oya mereka. Ya mereka pada yang mau mana? Yeah, that's paket. Lego Ingasar, thank you for your patience. Now we come to conclude. I really like to say thank you. Pakai pakele molesi lo, alofa ya pakele, pakai pakele pakai salah dia mai, malu mai pakai punya molesi yang mai wanta sen pun mai, pakai salah dia lema mau pakai lele pakai si mai labai mau encho, ya, dia lefowo mai makusin ma, afio mai makusin pakai fede. Saya kalah pun, kau mau fede ke ini yo lewat. I think that's a compliment. Yeah, masang ile fo ya pakai siwisa ya pakai ya so isatawo. O kapsin buat falan po isikai. Yeah. Dengan kebakalemu for making the effort to come. It's an honor to have you here. Father Chris and the community, thank you for your love for this sick man that now is gone. Ia no firma que a como. Ia tu ia ma quebra no uso asasio. O ma me foi o capé o agora como fio le ufa toma com me. Eu falo para aquele Paulino e aqui no ia ma o. Thank you, Amo, for being here. Thank you for looking after Paulino. Ia mako ainga ia marolang sa imay o rea maupula Brisbane au Melbourne ia mako ainga me Sydney pakai lewa ai lopo fengo fa ko ko ngano na wala ko inga ia ko pudi ngana. Thank you for coming all this far to for this man. Ia ame se foi pa sister. Abang kau mobil meneng kupiah. Kalau film mati aku mau berbuat pasal dia melekta. Siapa Antonina, ubo mai o Melbourne, umai ma. Lemo banyak umai. O sampai Tennessee kita ini toma orang. Iya, orang baku itu keder au interstate lagi. Thank you, thank you, thank you. That's all I say. Sa awak kau ni, kili kaya mana orang ke bahaya dia buat apa? That's what he told me. Orang ke fakir pula umat oleh firman.
You don't see it. I see God. That's what he said. Yeah. I hope now I'm sorry. Let us pray. Having received the sacrament of salvation, we implore your kindness, O God, for Paulino, your servant and priest, that as you made him a steward of your mysteries on earth, so you may bring him to be nourished by their truth and reality as unveiled in heaven. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The mercy sent it, go in peace of Christ. Thanks be to God. Ba manfaalo tatou aina mesele tua sa me tapene ne tu plang ta homan tanga veno se fa malu singa tino awa ka me ene tatou misa manfaalo la patai. Ooh.
nga seu le ngamu e muria I faiva. E pei o le kala I le ngamu so oi. A o ku ai si ungalu le au lalafo ma fa masa usau le kai apo. O ko faiva fa o si kaulanga ngau ko lu I mali e inga nganga o e ua vai. A wai ai le kai kongunga. A o inga wha malolo mai le au po misai ufi ki ai le funga I le ena. E le au ngau kako koe uku vai la lunge. Kako ki sa ili I le langi. O lo iai le vai o le ora. Mumori aku le anganga o le whakakai kele. O lau kou ngaruenga whamawhanga e ui o lea e le kuinga ifo. Le kingo o lo mako kamai le whai le whasoa le palapala ma le a o lea lava ua uku o mako roi maka. A lele wanga le mangulangi sa kukulu I le kai au waifo mai wa kala fulu ma whalolo a ua whai kauru nga malo. Pelea o le a le a po le kili aua ni e fiafi o kulanga o sa ma whai ka o mamalu whakau mai e ma paia e le mga ui ia wa vaku lava le whaau lau kou kalang paia. Whaau ia ke o kou wharupenga. Ai mori aku le anganga o le whakaikele ni e fiafi. Vea ilo uleo whai mafonga o le kionga ki a Kongo, maka whaama le whalikua ma le paia I le kei maka ngā ruenga. Kionga ki kai songa ma le laulau, mori aku le anganga o le whakaikele. Enge yo kaukala umi, ia e lea iangi vovonga, ngā ngai te ukusi ia ua kapenga inga, ia e uku ai uku sa awali koe anga iaku I uku. Wala rwhanga, na ua fionga, whakele mo sese, kai o le saunginga, ia. Ma se lua se lau kala e uku ai uku sa. Ia o Whana Matthew, lua se lau tala, uku ai uku sa. Whana Chris, 200. Para Epeli, tua será que lá. Fiona ya. Tele molesi. Será que puedo usar. Fiona para tele para sala. Lau fionga pakele lole sio. O le maua kala ke koe fiongei. Ya le lavanga. E fofanga dukanga bengo o le aso sai au. Ya. Ele ya fainga o le lava le afaka ngei, ngei se la mai ngi sio uso kaulanga ye pe ma ko sanga bua o ke ku. Ya la ngol famu mo le vale mo le aso kai au ma. Se fia ya e afe kala dia o le fuanga nga mo le soka ia ia ma le lua se lau le mo ngei ta mo fiona pa kele eleti se lau kai ro ko kalesia la popo Yung appartiene tu ya. Para Freddy. Para Nevis. Por Paselio, te apono Paselio. Yung ate ako nung sa ilili siya me. Brother Sheldon. Sister Catherine Salah. Kalway.
mo le funga lu ya o le ka ko ki fa ka se mo le fionga mo pua ya ku pe ya po sa le ko mi po fo yo kama mo fo ko sai nga ka mi ka le fo ya wala mali ko sa wala ko filo wala balea ya mako ke aso ku malu ipuenga ia le ko ngaluenga paula go yo ye malu yo ngal ya ko mo ma ko mo pa ia du ka ngaluenga yo mo kele mo paula ya wani ya ya ulo ya ka ko was kele ka ya ka ko ki ko e lo ya ole ngang fa lo alu mang ya kele ngai ya fiaf yo kalai Pakele. Ana malewa. O kai filo ia ma o kala be le paso ale kansia. Ya, ole aso pomping mal. Ka po mai ai o ke fais ka ko dai. Ya ole kalo le mal valo. Suka la família ko. Ya, after tele. O upole atunu tayo lama tayo o toso le mantu la lo. Do fatam faso. Le o tele to tu mamao. Langa tanto e ao ina faile tala noa le tunu e tilo ilunga, tilo ia utaf. O le soifuanga foi le o kapu e le sisi koe mga o umi son kami peita. E le whaafua betaina se tina ngalo o le tua insa. O le ia lama lea i le pō ma le tua insa. I loutou ma au ma loutou milusia. Wa susu ia le fio atu patele ma le tua insa. Ia, pe foi le au no voto i loutou whatupu ma loutou whatamali. Ke le kala le akungu, peita e ele talitonunga no fale ya tatu ya ma wa fa mani loto ina ia ngau male o le ngana le ale kanisi e ka ko ke fiula la u lunga sa ve lunga le tunu ai a fa mani ko ina ia ona umale ya i fo le tununga fa mani le tu fa mani le tua i me o to fo ina o to fia lava o lo to vale alofa i lo to matanga pa tele Paulino o le fai au tali malo o le fai au fia i le tuat e ai le o fatino le to fama le fa tanga i le kalisia male mtanga luenga i ona tulanga tofi fa lupea ya fatino le fia melea e le killing you langa o le fa manuia lai o ina nei te o le au ngape a kele upu e valia a le fa manuia e luantu e mamana fo ai maua la to fa auto tanga maua le to fa le kalisia so i fo mai manuia ka po ia o le silafia e ka ko ele o silafia inga ia kuipe o le fa kong o le angu Samoa ma o le fai a onga fo i o le angu ia ele ai la se se fai ngo ko e a kalai loa ia fai fonga le o lau pero samia ia mangia kele ngai kia dai ai do la dai dai la e manga Kele ko sa ina sa leo le ai mo o le kupu ko filao. O le po feula le si mu sanga de faka. Le malanga ile ala me le vasa. O le wa ka o la ka o le kiki le ko. O ka o foi le ka o kama malanga kiki ko ngoa. Ka mai na fa i manga ia ka mai ka. Ma di le paia ma o lungo le makanga luenga o Samoa e mamaya i langa mai whangoa malanga ngu ai ma o lungo i o moka mong kai au
A upo le ngu. E apa le la ungo e pau kōpanga. E ua uka ofi. Ai sea. Sa moa ele moko kau ave wele sama kia wau. Ngō ngā ia. Ele ku le ala la ka la ungo. Olo o mai. O vero leo e fai mafonga kau mori. Le fionga e sue pō. Kakele moris. Are pa ia mawolunga le lai kō ngā ruenga. Mafukanga. Pero e mauso. Sila fia e morisi lo ngā sea. Oro ngā whakia. O ngō lea. O ngō lo olofa. I le sa kūre kau boa o lo sa. Au kou fōlau. A le o whailangi le fōlau. Le ala ngā le whakia lofa. E perfkaringa le kamaro le pā. Le fionga se po. Ka mako sa wale mai. Sei ko kulin male vai o lia ba. Na dira. Ka mako se soswa. A banga lim vai. Isi fufuanga. Au a koe pa pēu whamawai. O le fionga ia pakene. Mwhai langi wholonga. E le kelinga mako whampalang. O mako le mako la unga la sanke. E mori mai mako pale. Ai nga paunga sa mako whampalang a kusa mlengi kia. Nga whapero se le mua. A ka apere ngai pō. E ile ngā ngau le kua. Ka mauia le kua. Ia fionga le koe ngasa. A walo ko whale le manu ai le ngai kua le tungu ma le rolangi. Nga i ola nga uku whola. Malo. Ka mauia le kua. Ele. Kia kongo. Kia emese fwel pe mawalunga. Kanga luenga. Ia ngā kulanga whalupe. Mau ora koko wha, mau ora whingangalo. A wara ka koe ngole kua malungu whingangalo. A kako ka ape, pola pui le ni. A wangi ape se kole ala pe kongu nukangi vale. Ka koko ngu malamungu ia aina. Pa fo ili vi inga ile. A e ola le whionga ia. Whio poia mores. Ile lofa mananga le leo le kua. Koe upia sa la mua male whaaro alo lava. Pa whikai. Kua wala lama sa la mua. Pa whikai. Ya, malofika laisa le mua. Sida fo ile fia. Wa fa fo le fia, ke longa fo fia malolo le ngata. Ka ya fa ubi ai lau launga. Le ai le sa fa kai ke le lava. Ko ya la fa kai ile ngai ku o ka ko e ka sia. Bo ko nga pakia. Ya, fa mangui le ku ko fo ai. Le la fo ya kule. Dua pele ku sama. Kame boy. Ya. Ya, Kai lava. Kolio. Ya, wakora ufiona sakemo sisi sa umar ka ko fiaf, dengan farwar. Kai. Pam lear menanga pa ia. Amen. Matut mai langi pa umai tano lau pa manyan malau kalsia. Yai matu pa tasi mai matu tetas. Bawa foding ma ia lo wanga le malanga lo pa linia pia. E so tanga le aina. E aina sinfa i lau ponga pia. Lau mapa mei. Arika kalie makatano. Te tua le usita musi. Ula matu ko langi. Amato ko pai tio le to emasa mari mu pai la mai volta marau ya awal ni ke la ma mo mato u mai lo la va kwa ma crealo ina na ia amen Ahora se le mueve, amor. Ven.
Thank you.